Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Or kabarkada. Smash or pass. Ayaw tayo. Si April Rose Pudador, klase, my former classmate. So shoutout kay April Rose Pundador. Pundador, sorry. Pundador. Sorry, my bad. Hapit na to mga MVP. Wala pa natawag to mga high ranks. Mga high ranks. And high standards Oh, yun. person. Grabe, kuya kayo siya. Miss Oroqueta ba? No? Oh, kasi. Wow, Miss Oroqueta. Gwapa kayo, gwapa. One of the high standards. Why on And high rank. the most known person here and most Oroqueta. known person Shoot mo po nga in na. Oroqueta. Shoot. Oy! Dili nyo na kayo tawagan eh. Ay! Oh, celebrate na daan. Kalma. Sige, pag-atay kag memory na-adlock, atay kag memory ninyo. Memorable kay nimo. Memo. Naka-pressure, gipalingot na ko. Wala. Ano ba? Ay, sumalang yun. Magtarong eh. Ah! Mukhan ba? Murag kuhan. Ay pa. Kato siyang nagduwa tag frisbee dito sa Pines. Tapos, Ayan. nagdawid siya sa mga bata din. So, gihanap mo na ko siya. Parang, So what's up sa inyo mga tropa na it's my bata ngayon back at it again with another challenge and karoon na challenge mga tropa is wala pa So yun mga tropa, isa na itong challenge karoon is jojowain or trotropahin pagkapila na yung pagkatulo ba? Wala pa gali. So yun mga tropa, hindi pa kompleto ng challenge. Oh, wala pa special guest, syempre natin special guest. Pinakabati! Pinakagwapo na actor, Jerry Sorong. Agree ba ka? So yun, tawagan natin mga tropa nito pa ngayon pa. Ladies and gentlemen. Tawagan natin ang special guest for today. It's Edgar. Is, mag-good ani. So yun mga tropa is, I know random na ni sa mga request nila din si CRR may prepare ani. Dayon, murag daghan po siya, I don't know kung sila yung mga request pero CRR. So ayun mga tropa, random lang ng mga tao and sa mga request, I don't know na pagtropa. So, start na? Right? Ikaw ba na? Ikaw vlogger. So, ayun, guys. Magsugod na ta. Kinauna na to. Sa letrang B, letrang S, na Bridget. Hi guys, so di makita. So, ang una to guys is si Bridget Gabuli. Jojowain or trotropahin. Ikaw may una. Pero para sa ako guys, Smash! pwede, Joable, no? Agree. For one, Bridget Gabuli is Jojowain. Sa letrang I, number 15. Si Renny Centeno Vasquez. Oh, Renny Vasquez. Renny Centeno. So, di maklaro. okay. Trotropahin, siyempre, okay lang. So, our third candidate is none other than my classmate, si Aiken Relaus. So yun kay Aiken, syempre guys is, para sa ako sa Aiken, butan sa to siya. First, pagkamit na ako na Edgar, wala na. Pagkamit na ako. Wala yun. Hoy, Aiken, kumpiyansa. So si Aiken para sa ako guys is, tropa. Shanley, di na padugay-dugay pa. Jujuain! Tropahin si Shanley, tropahin. Next one. A picture na dari sa Kita ganoy. This one is very the former important person of Marvin Tabiat. I mean, Batangel. hotdog. And her name is
Erika, Duyungan. So, Erika Duyungan, oh. Na. Trotropahin or Jojowain na naman! So yun guys, Jojowain or Trotropahin. Wala na mag-jowa, so Trotropahin na lang. Our next candidate is Hila ko. Sing Paul Mark. Ano ba niya? Akalain? Akalain. Okay. So, shoutout din kay Paul Mark. Paul Mark, ano mo? Boss boy. So, Paul Mark, akalain shoutout sa iyo sa same po. But ang ping, God bless always. So, Jojowain syempre, or Jojowain or Trotropahin. Trotropahin guys, kaya syempre, kabay po natin yung end. Wala palagi ko correct jojowain diya. So, at least din na nakuhan. Nana ko yung mga kawan niya ron. Si Bahal sa wala. Wala na pa yung Si Nemelo Jean Gomez. Ay, Jean ba? Lagi Jean. So guys, the next one is si Nemelo. Ano ko ba? Nemelo Jean Gomez. Shoutout sa iyo mga and sa mga nag-request ano yun kay Q sa inyo. And Jojowain or Trotropahin. So Jojowain, Trotropahin. Trotropahin syempre kay. Hop! Ganda! This person is person ni Batang M karon na. Nawa siya ka. Hey, this is the reason why gawa siya ka ulit. Wa siya kasakay. And the name of the person is Dimple Ozaraga. Shoutout kay Dimple guys. Of course, and Jojowain or Trotropahin. I love you. Otto. Jojowain. Eh. Next one. So, ano nagpabasa? Priscilla. So, shoutout kay Priscilla nilang Shanley and nilang Azel. Shoutout dira sa Sami. So, si Priscilla, Jojowain or Trotropahin, syempre. Sabay good. Sabay yun sila mga vibes. Busado naman, ikumot rin niya. So guys, pasaylo ako dahil dili ko kabulong pronounce yung name kay you know, Batang M yung content. Next one. So, ano pabasa? Aida Taklog. Aida Lumayaga. Taklob Lumayaga. So, shoutout kay Aida Taklob Lumayaga. Shoutout sa mo. Shoutout sa mo. And of course, Jojowain or Trotropahin, guys. Cute po. Gwapa po. Technical. Sabay. Difficulties po. May pod mo do. Assistant. Mo duwag code M. So, Jojowain or Trotropahin. Jojowain. 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 Jojo. No? Yes, Mary Febri Hernando day. Yeah, imuhan eh. Kuwari, tutropahin o jujuain. Kuwari siya, tutropahin. Trotropahin. Tutropahin kay Barkada na midaan na. Hep, April Rose Pudador, klase, my former classmate. So, shoutout kay April Rose Pundador. Pundador, sorry. Pundador. Sorry, my bad. Shoutout saya. So, Jojowain or Trotropahin. Siyempre, Trotropahin kay. Wala pakita. Kailangan niya yung medyo. Konta yun. Next one. Hapit na ito mga MVP. Wala pa natawag ko mga high ranks. Mga high ranks. High ranks and high standards Oh, yun. person. Oops, basig mo din eh. Didi pa. Hoy, mayroon na na oy. Austin Ratilla din. So, shoutout kay Austin Natilia. So, shoutout sa nag-request ni Austin si Ate Angeli. Hindi na padugay-dugay pa. Jojowain. Trotropahin. Then next is Okay. Kuan na isa. High rank na siya. High rank. Si Kuan Shane Takas-Takas. So, shoutout sa nag-request din ni Shane May Takas-Takas. And grabe kuya kayo siya. Miss Oroqueta ba? No? Oh, mas. Wow, Miss Oroqueta. Gwapay kayo, gwapay. One of the high standards. Why on And high rank. the most known person here and most Oroqueta. known person Shoot mo po na in nila. Oroqueta. Shoot. So yun guys, Jojowain or Trotropahin, syempre grabe ni. Gusto po na ako ma-tropa, gusto mo jowa, no? Jobol, no? No? Smash. Both na lang, both. Vote na lang. So, vote na lang, guys. So, proceed na sa Smash! next one. Grabe ni siya. Gusto kita yan na lang. Umusado kayo Batang yun. Lobe. Misuro kita. Misuro kita. Di ka. Wala mo. Next is Hoy! Dili nyo na kayo tawagan eh. Ay! Uy, celebrate na daan.
So this person is very important. To them! To them! Very important and very high standard in Kumuha na ko na. Si Honey Soul Shantang. Kalma, kalma. Kalma. Sige, pag-hatag ang nadlock, hatag ang memory ninyo. Memorable kay nimo. Memo. Naka-pressure, gipalingot na ko. Wala. Ano mo, ay sumalong yung matarong eh. Anak, mukhan ba? Murag kuhan. Ay pa. Kato siyang nagduwat ang frisbee dito sa Pines. Tapos, Ayan. nagdawid siya sa mga bata din. So, anak mo na siya. Parang... So ito guys, ayun guys. Jojo Wine, utro-tromahin. Smash! Tropa. Tropa ako ha? Tayo yun, Jo- tropa tumagas ha? Tropa. Jojo Wine. Takinis mo. So, Jojo Wine or utro-tromahin. Jowa. Jowa. Next one. Next one. Actually, dagan good. Dagan. Oh, dali, sorry. Shoutout din po nilang tita. Mama na So, yun mga katropa is upat na lang nabilin. Hindi mo ibalik. Our former ex-classmate. Si Mermi Quinto. Oh! So, ang former classmate, shout sa iyo mga and for supporting our content for today na po siya may dagan na request. So yun guys, Jojoain or Trotrobahin. Siyempre, at tropa, Jojoain na punta. Jojoain. So next one guys. So, Our third finalist is Danica Dawn Magdadaro. so shout out kay Danica Don. The Don Magdadalo, shout out sa iyo mga sa Jojoain or Trotrobahin, siyempre. Butan sa grabe po ni ka. So, Jojoain, Trotrobahin, tropa, syempre gusto ko magsabay na yung phone. Our last two candidates. The next candidate is okay. Hop! Kine! Si Christian Ong! So shout out guys kay Christian Ong and to my other silang adik, sila Bingoy, silang Margie, sila Franco, sa Madara.